Slightly overwhelming, I think. Coming into this, the thing I was most scared about was not being able to kind of play my part in this or keep up with everyone. Especially, you know, as I was coming into this as one of the lead climbers. Un rendez-vous avec le réel. Le but de la photo animalière, c'est de prendre le temps et de disparaître. D'être juste spectateur. Pour ça, il faut se cacher. Se mettre à bon vent pour que son odeur porte à l'opposé et se faire accepter. I've listened to that a lot. But all of that failed me that day. We all live in these mountains because this is where we get life from. And when it takes life from us, how do you keep living in it? Maybe I really am done with all things mountain. Maybe I just can't do it. Vi fandt smeltevand i isens indre. Og det er ny og vigtig viden. Det kan vise sig, at isen opbevarer meget store mængder af vand inde i sig. Smeltningen af indlandsisen er altså langt mere kompleks og fremskreden, end de mest avancerede modeller fortæller os. Temperaturen og havniveauet vil i vores børns levetid stige hurtigere og hurtigere, indtil verden ikke er til at genkende. Det, som engang virkede som et dommedagsscenarie fra science fiction, er ved at blive til virkelighed. Vi bliver nødt til at lytte til forskerne. Dem, der siger, at vi ikke har tid til at tøve.
facili profitti, per osservare con coraggio e onestà l'enorme crisi in cui siamo immersi. Forse così potremo tracciare quelle linee che ci porteranno verso orizzonti nuovi, fatti di diritti di esistenza, di territori ed esseri viventi. E continuando ad attraversare questa realtà, forse saremo finalmente pronti a immaginarne una nuova.